your best YouTube channel. Yeah. Why me? Why media? Mama gwavu amazigaga wabo yinza obana ndo saibuli wabo yinza mbondo ekina bandida kukulia ndio kirungi kyokola okuba nga oli kwa Y Media amwe bali kutugobera nga bonambo ziffe bambi ku YouTube kitwizamu amaani era tusaba abayaka bakali kusubscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze yazidi olisigira bambi owaife busede mubikado nga wemba kobye bakali kusubscribing bambi tobitawo jawa maiso subscribing era liking embozi daife commenting bambi ona kolwa lero bambi embozi yenayo tesanusa embozi yanaku ambozi yamasiga nga oli kumbona ndi no mukyalo no mukaire era nga lero ntambulire mu bitundu ebyemayuge ku kyalo wa mulongo mu igombolola eryebuwaya ngeno nkyayire kukubambi omukyalo ono asobe emyaka 10 dada Asananti Kafuko. Dada Asananti Kafuko yali mukyala yali n'omwami we yazaala n'abaana abaali bawerako. Ekyembi kiri nti omwami we yafa era nga yasigala yenka n'abaana abandi muyambi abasinga baafa era nga kino kyamuviirako okuba nga alima kano yenka alinga bambi masikini aziramuwa abaana abandi muwere bambi abasinga baafa wasigalawo ku baana batono bagala bona abaja ne bafumbirwa eyo ayenga bona ensi eringa eyabakuba kuba tibaira wano. Dada tumwaga ine wano wabula ngembera tinungi aina ebirwere bimulumanga omukaire nga kwotere n'okuba ntafuna ndya emala so na nga Y Media bambi atumukyayire koko atufune ku mbozi yobolyawo tubone n'engeri tusobola bambi okuyama omudada naddala ku byemere n'obwidandabe wabula ngo okusingira nga wenkobye emere n'obwidandabe dada olwasula nga talire ngotere kuno okulya ayina obulwaire obumuluma mwagene ngale afuni ebireze ebyekisoga ali kuniga kubigere n'ebireze ebyekisoga kiraga nti mulwaire ayazira obolyawo obwidandabe nga wemba kubye ndi yazidi yolisigira abakali kusubscribe. Please go ahead and subscribe, like and share our videos. Amusoga akoba ati okutambula kubona okwira kusetula lero embozi yenayo ya dada Kafuko Asananti embera yali mutinungi era basawo ni banyabo nga dada yenda buyambi dada ebikuluma binuma olumbe nga lukuluma nkwagene munumba nga oli kuniga biki byo bali kuniga buledi bisoga makabaga buledi bisoga ntu ya madi na botola enkende eno yayonguluka tikanga kutyama byokulyawo bayinukira. Okay, nga tukali kweyongerayo dada ojja kubinkobera bya byona ndidye wano otukobera obuzibu bwo tomala sobola okufuna akabando ba akatiere n'akasabuni nembera yonkobere munumba ojja kujitokobera ndira kyakwebwika oza kyakwebwika bambi tukitegere dada ojja kutukobera so dada kukyalo kunobere kwe ibanga myaka ngemeka kamala myaka mingi twalwisania n'omusaadha wange twazalagana mu abaana kamala amagombe gali abaana kamala amagombe gali inuma wasigazawo abaana nga basatu abagala bona bakabali oyo nikida kindye balijja babule ali bugaidi omufuti yegisa nditambula ati omugala akagala akaguna mebaida. Okay, so muzeyi okwido kuleta ku kyalo kuno omusada wo mwami uya kutolera wa mbazaire bo ku kyalo ki mutuikira yawa yawezira cyoli kunkoba abali kwa Y Media omukaire okumuleta wano
bamutola ku kyalo Buswikira ekyalo kiri kinaibalinga ne kino biri kumpi na kumpi muzeyi yamutola wala yamutola Buswikira neibalingi village oba ekyalo kirako so abantu be Buswikira bakaliyo abandi basenguka ku abandi befuira nasigala ku kyalo kuno Magalala kuno o Magalala malobodera kukwalaba ku Magalala manomba yange bingwe tukabindira ku kano kabiri nsinwa kano naira ku kale manomba na ndienkende yayunguluka nalambala semba punde no tidenda isaka dino ikalangufu denda kago dino digumba dino bolere nga bukuluma lwaire buno mwana iwe Ezra yamba akuyamba babwa Katonda mwene nakuyamba akugaya ko kuli awana nakuyo nakuyambire akugira amade gakufukira munsuga oyo nakutwero oyenda okunwa amade gali awo kumpi awo nze ndi mukalibuka zaina ko bantu ina ikonto timuli kuuza ina ikonto bagala gali amade bantera awo kubantaza wintu mango wapo bunjira kadomolo bwanetera ai gabagala tutuma bwana ngo buje kuletera amade dado bero kutukobera engeri yodaga mu kukyalo kuno muzeyi kasokaji gabisewo myaka ngemeka mingi myaka mingi tijididi mimi ndo myaka mingi alwireyo kima nabana kama wanga yamala kwa abana yajalabo yakati kale Katonda yatonda nde aida kunkumirawo oyo gabita saba amajani omwana waitu leta niyinda idintiida yaida gaba wochita yaida ndo buduka nobwawo wompa kukasente njengula akagati gaba wochita ampe bitano najawo nagoloba natuma bongabo munjire galo mkigati ndire kumajani gange olunako nalwebala okay ngabika ndini gano dagira gano denka wafuuka omusaga kyayita nti nseko d'abalamu nekyondi ninde kidaga buli muntu akubitaku ayogera ebigambo ati oba ajali nebyo basigaza okwogera bakubona ngezira yamba nani oba alifaiko oba alifabutana oba alifandala kene na kaidi ikashima wa muyembe kaja munumba kegeda waidiro oye no kalinga ku eyinjire yeneja kuna ikonte ye babata okay so dada ngoka ali kukairika mu bugala bugakulanga miromo ki jimwatolanga mu kwa kasente ne muzeyi ngaka ali kufa kulima walima ebidandali walima amaido wasigo mugose wasigo bulu bwa mwaduba mwagesa mwayanika mwasite byaji mwayi wanga mobwemere yaimweyo mutolera ngomo nga munja kusa bagane ebyuma byatuka okuba okunda ko kalanga oba koli ni mogo kota mobozera watwala wasabwito obo baba kuletera yene milimo gitwakolanga nga tuli maino ebigogo wayonda watolobya matoke gadaga ayembagane nebye byakoma nange yanika kano nti andeke kano n'abaana bakubapa bafumbo ndi mije ndiwo amalako olulwe n'agenda ebya Katonda bizibu abaana abandi berenga bakukuma bakulabira bona yabatwala mu itaka bona baja nakakoze ndi Katonda kyagera gadira kigania ndi mpaka yamba byaka mingi balanga yabaga myaka mitoto ndi wo myaka mingi bali bankumi yo banda agira kano kati ikabali onkali dino buntu buna bumangalika wena naba omobwana ngo tibwaga no ayiwida ko atandira kano oyo mundeyera ku to nambe yodire ndinga banandeyera
n'okufuna abakweyera okwabako baana babitaano nti munambe ku monde yereyere kuwano katiramba nalweyo lwange ntimide mbakobere abo ekisabaida bango nabakobera ati olweyo ntisekayo olweyo lumukuba olweyo lulu baye yandi musindikere munjira emotoka dityankerire bambiyo nimbeozi ya dada tukali wano ndero ndi mu bitundu ebye district ye Mayuge ntambulire mu igombolola eriye Buwaya wano Buwaya Mpungwe igombola Buwaya okay tuli mu igombola lya bambi lya Buwaya nga leero tuchaire mu kubambya omukairo ono dada Asananti Kafuko dada Asananti Kafuko yazala abaana yabasinga bana baafwa yazika abasigala wabagala basatu ayitaidi ye baja ababafumbirwa abano yenka mukyala nainabo mukayumba kakatonako ayenge embera yali mutinungi so omukairo tukobere embera yebetya mu byokulya balanga obuntu oba mulamunga wabana olugayo bafumba banaiba balirano bakuwako akamere abigere bino leero nakwetukanga nafuna ate nakwetuka aitikanga kukwetuka kujja kukumamu enfumbire mali balange banambanga banyuike ku mirimu gyabwe bayukira akabinika banvugiramu amaadi baleetera ndini sukali wange bampereza egama bampereza sukali akasukali ani akuwa akasukali numba mena asonda nagetera nabereka akuwa ebitaano akuwa imeka wafunamu ebibiri ekikumi olobanga ova kumudubira ebitaano tibakuwa bakuwa 210 ndio kutuusa bwonange ketedda sukali esabuni oba onaaba oba oyoza yengalani akokedanga engoye edomukale duna duna lusu tudozebwa bashuka bati okonsa diwuna olusu ai diwunanga mati diwuna oyoza fe tulina abakairayi tubooleze ngo itidiwuna dada tudiwuna ntimu mulina emyoyo aye abaana benazala bazaga ye mama yeiwe waba otinga nigo omugala wenga wasigala kukyalo kuno waba otiko kali kujja kunyi mama ate nukamunumba yenka ukali kujja kati aye mama mpagana akwetwika ati abigeti bigakanga akwetwika ati ani ebinika gaja mudiko gakuma muliro gwatuusa kati bagenga nigo duboti abo tuusa kati ndi kuba Katonda so buti lwotafunye kasente kano kolomba abantu kukuwa emere oba wotya kyokoba eri olwosulanga tolire nsulanga tirire kuba tifunie ole akati meti yadala ole yasutushaho akabati mutwalire ku andetera namira akabati obwana imwe musubirira omukazi oyo amadi mumufuka mu ali nesukali nebidomola bi mumule eri kikyena kyona kiryako abwana bwona ibo busomba bwidano bodomola bafuka dada ni amadi tulesi monde webale kale ntigaliza kyokuba ate akasabuni okatolawa ntinomba numba mpa nampa nasonda del sabuni yena yeganika nagula akasabuni kange oboni amadi ganga gebanjira abaana nkwetuka natwala galingoyi bantwalira engoyi gale kujija gale nayo negololanga bunegolola amakono gano malamu wajoza nayoza dada osobola okwoza okola otyo oyo taninge kaberini wayeta imwe iwo musada iwo bamukatida idankukobererana na wayeta yaida nandirukiriza engoyo nanikiro ko nakuyachikaire abantu elemu bati twele mu basi kabiri oyo yaja ugundi kabiri nguna olundi kabiri obonda imnanga idankukoberera nayane bana nikera kabiri ni olukala
bala mwide bale mikwano jange mwide mukola olugoye olunoluka musodokeze mwengo yedo muningikide kale bakagwa bange otabanga nga wali waikabyo bakuyamba bakuvulungira mu gigoye bakutera begira baguduka ibo wakuboni Katonda yebale okumpa oluya luno okunta akungira nfunika aye ngulindi eyo mutiko itakalingire kumayiyo nguli nani avunda ngati ngitujangayo aye ngudo tikabula bwakisa tikabula mwana mulenzi agonoka kati dada baliyo nti ndiganwa akugaya akasente ntinti bontonda so dada okutandika omugongo gukumenekali omugongo nebigere emigege bukaire guno nagwako kingweyo wagwawa awo omugere guno gwamanyanguka gwameneka guno meramuno gona tugwawona guno gwatoka guno gwatoka okulumanga kino ekiguguno kino ya nkuba ine nga tokasobola kutambula wekula bwekula oti nte bino watandika oli kutandika okuba nga tokasobola tukweganirira mbwene omwigo gwayembona nga tokasobola kugutambuza butusaine wekula bwekulule mugongo nabigerera mugongo nabigere nekireso bilito ebigere bibyaja byabamwe bifunfuni byona bulwale bwesolokeza kunze azira mubera nabigumira babite mukayumba kange ndivundira omube ndikunjira balikyo kakati utamatuje kaliawo babita kubakati kaliawo lero tugire uketa tekabugire foto dira gado matujja kwejira mu mere yaifu kwekolera so lero kati lero mwawo enjira ngere jamada kati lero tweta kuyavugira ate buti obukerenda nkubo ino ko saidagala lya kisoga obukerenda tofuna ko kubupanado ndo bukerenda ndo kufuna ubandira sente esente eriwo kwagala bando kudamukano sente eriwo gitana kusukali nemere ebya makenda nabirekera Katonda obulamu bwa Katonda mwene lwali salawo bondija ensonga eyo wadaga wabeyera bakubona nga abaana ngabo banala ati abaidugulu wakati muna mwaidugulu yenako mwaidugulu alwawa tumweta mwene yegamulobera tukaja maiso nembozi ya dada Asante Kafuko wabelanga kituliku bambi twenda kubuyambi tusaba yambi basabo ni banyabo omukaire mulwairo omugongo gwakutuka ebigere byagwama yagwa igumba lyabange lyendo okumeneka mombere yobukaire so bitaka asobola aina omwigo gwe yali atambulirako abitaka asobola gutambulirako era busano ye walula bwegalule atambula ye walula bwegalule ayenge ekiriwo kiri nti abaana abandi muyambye abasinga bafa baja mu itaka yasigala okubamugiza kisa abise namubona namuwa kamuwa abise namuwa kamuwa nabemirira n'obolyawo abamuwa kebamuwayo era dada tukoya atira yena abagano yalumba mu gwekikumyamu webibiri yageitita yagula akasukali ayebeye yebintu kabiri yongeire akwekanamo okumulemesa sabuni yanina bona sukali mono kitani na leo sede twagula ngati na malaga gula sede obwita bwa mogo naida yena yeganika yena bamuta kubeya ati baganika bando ndio lega agula gako bukaba ila katuna ikaiba ya nabana be iko toniga
kuba tewamubereka ati nagulanga emmere wandeetera lwakugaireko. Okay, so buti Munumba ebyensula biri bitya? Ndiragi nebwika kagomusi kali Munumba omwo. Oli kunegoma simeka ndibona ovuwaire tidi oba tuwewe mbola ndi muko na lesu eno olina bitete bimeka agitete ikini mukirala dela baba nga bakakimpa nachi ate lesu neriwa lesu eriga no ndieno lesu eno wika kwenchu dade no lesu lesu eno dada ni lesu eno lesu eno otisuka lero lesu nebwika kukinamba ile kugano ntatisa abantu kati omuntu ali bwerere botenukana kalinda kata omuntu ali akyata kuyamagera yempuluma neresu yange nabwika eno ni lesu eno neresu eno yinda kumagumba abantu batatya bakabati ntikoba tutobuganga ati bulungi aye bubi aye mukazi oyo yenga boinawo aye baganga ati bulungi nga Katonda abukugabire aye Katonda nga akukingwira wena wetamwa nakulwalira yena kati aje ifu tunamukoleraki kyokuba dada mukuwangala kuno waliwo olwotuuka wabona ng'ensi eri kuniga wakuba oti oba oliawo Katonda biki mu birowoozaako ebyo olowooza olw'obulumi akuba ti Katonda wange ngudi amadde gajaninde ayi wajogobaawo owakula olobamutitide wakoti yenga abo Katonda abenda okubakingulawo okubakunia obulumi obukunsi igabagikisaya mirembe namina takaira takakolaki yateekako yenunawo mpola ozakyo webwika ndaginebwika baba gomasoli nandala gotendera ndala kireta ibandi bakajimpa sobundi ngeikerera lwabutane dino dinsoita dena badinsondera baidukulu bange nabakatiyambalanga ekiteteyi nabako baidukulu nabakatiyambalanga kokubina ekiteteyi yambala kuno olutsoisa luno nange dada ng'embeera nga tinungi embeerwa mbi aye Katonda kumpa bulamu bugangala aye embeerwa ndi bubi so Munumba oba wonani akukuma ku bwire gati baba ndina omwana yingoba nti utenuke muno mulye ojja kumulya bakati omukaire alya abantu nowo omwana wakatya oyo yera katya Munumba katya muki tibakusaasira basasira muntu munabwe niwo owulira ekikukanga ofa wenkaya eza yokuba oti munasituka eriyo kino erira oba oyende kuna maadi tusobwire okukya oti olumbe lukuluma obwire bwenka male oba balina musango bakutuze balayi babaawo bakukikirira bati tufa olumbe lukugema omongo oli kwenda bakuweesa amaadi nga tokasobola kuwanga okola otya ndindira yina kuba nti mwana iwutuuka onsonera amaadi nmwe maze okweigala kaye kansubire nti enumba tetona mwene kuwaigula kuliku amatafaali etona tetone mwosula etona amabaati agandi gali makaye ganumba nkaire gali butulituli gana asatu ana nagerera kubugere nga ebikaire binavangamo nabakola akayumba katono kati nakane ndinambula wuwe naba muno my God Katonda wange butisane tokasobola kutambula kwewalula kujja ku ntube ojje ku mukanisa manya oli musiramu tokasobola kujja musigiti abe ebina kumyaira guli eno wakajeno kebagada buti balina abavuire omulamu bwensi tokajja kubabonaku nde mpaka nondiawo Munumba yange
olusuna kubogo kuno manomba yange nfuna yimpaya nali nagologoka natyamanga buno twagaya agolola gola mboni yano ndimwe nfuna abaana womukolerwa eyo mweyekukano bulabule bayoya basindika mule munjera nti omutyo muyambi abageni bange banatyama okwo. Okay, tulina dada Asinanti Kafuko obulanga embeera yali mutinungi. Omukaire abandi yenza okuyamba yenda bakuyambe muki obuyambi ki bwe bakuweeko okuyamba banambe emmere banambe ekyokwebwika engoye dino z'okuvaala banambe nga n'esabbuuni igaganga kyosaba bakwetolukati olusabiriri bakwegisaku bebiteranga ndina amaiso agabona ate niyimubita kwanako bati nani ayambiseeko buti wotasaba otoole watukasobola kukola lwaki balowooza ati wosaba ati obasabiriza nti oba ozira wotoola oyokolera sente tojayo mwebitiire kwako kyovale aida gakulutako ati otya gayegira akabati yona anatola gakyana ati alwaleero luno gakugayo ebitaano otija onandaganirira banafumba tukajja maiso n'emboozi dada nga we muwulire bambi dada ayenda buyambi dada Asinanti Kafuko ayenda buyambi naddala obwa kamere obw'engoye n'akasente akaidagala n'ebikulu byona byona buya tumuyamba okumutolamu kuba aliwo watuka yatuuka yatandika n'okulowooza ku by'okufa yakati oba lwaki Katonda tamala gantaasa ndabe kukoya abantu so bambi tubaawo tusobole okumuyambaku tumuga ebintu bino twamutolamu twamwerabisa ebintu ng'ebyo bambi ebyo n'ebimwidira mu bulamu bwe dada mu bulamu bwe waliwo kyewaidusa naidusa nti abangi ozala abangi tigabula basigala nguli kati oba balabaja nguli nabali mulimo oba bona bakabaye batyo ndowooza era waife yawa yawa ndigano ofuna obwana obutuma obudomolo injabwe gatabagana ati mutamugira bakola ndine musango okay eriyo ebikukangakanga kuku oba oli abaana bayenda okutiisatiisako ku obwire bikibeki abe ndibantiisangako okay tuwulira bagaba ku sente dda abakaire bakuwaku nze tibampa kuba nze kodi buno bunzira nga bamuntu ndaga muntu ekyuma kyanfuuda nze najayo nebolera nze nzira muntu ekyuma kyakufuuda ekyuma kyanfuuda byenako bisekerwa dada owandibaire ngaofuna kuku kale ekyuma kyakufuuda ati otutumwenda kyanfuuda ati balange bajeyo empuwe bafuna ekyuma ekyakiririzibwa bafuna empiya daabwe berira okay dada nkubwaineko kanje nongera okusaba banange kwano jange tubone ke banatufunira kona tusabe Katonda nti bavueyo batuyambe kuba embeera yoli mutinungi batuwe kubaka bando obakatyere sabuni sukali buyambi banatuwa bona ndakwira wano kyenkusaba kiri kirali gusaba Katonda tubone nga agonze emitima egy'abantu oba oliawo agonze emitima egy'abayamba oba oliawo batuyambe wenabangeri kenfunye nze ndakwira wano kona niwotafuna oidanga wanduuta niwe ntafuna omwavu ndikatira kubonaku kati mwana wange oba mwizukulu wange abaye kano tugayiiyako ndwalifuna alindeetera kale so bambi tujja kuswika wano maze okuwayako kuni dada
wabula ngeddaada embeera tinungi. Obona byavala azza kugomasa emyaka gye yanebere ngaavala gomasa alina buteeteeyi tibwa mwana be bamuwa abaidukulu be eri bano abantu kumbali bandi wano bayita abaidukulu abali beemirao nabamuwawaku eno niireesu yalikanga ati akaleesu kange keyeebwika ku olwisi kaakano oba alikungira kyatyamaku nti eme kukiwa empe ekigempe kigubwaye zena ndi wabusidde mu bikaado daada tityaku bino byetwakuliraku mbityamaku ntuzatabu zandi owaife busede mu bikaado bino byetutyamangako so dada tusabe Katonda nti tufuna obuyambi bwona ndakwira ufuna obuyambi bwona niwe naba tufunye obuyambi bwona era nja kwira nkuluteku owulire nja kwira nkuluteku tuwayiwayemu twawagolola naira mumuka nakandi munange oyandiku aida yanduutaku teyansuulirira ai Katonda agamba obufuni natamugambira kumundeeteranga. So bambi abakali subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Namba de fedi lyoko tusobola okuva twayamba bambi dada tumize mwesubi mumbera yali mutinungi bambi yetaga obuyambe bwaife. Abaana abandi berenga bamuyamba abasinga baafwa. Omusaade yandi berenga amuyamba kuba ne yamuleta mwirya yafwa. So yasigala ngana inabo yasigala mumbeera eno ye muli kumubona mutinungi. Buli kyayongera okukwama okugoma era buli saa takasobola kutambula awere kutambuza mwigo ogwabale batakasobola yewalula bwegalule. So tutuliki ekijja okwirako enga wabulanga mu byona bambi tusaba buyambi tuboneka nga tuwako kudada obuyambi obulamu obuchuke. Omuntu wabanga aliko kuna kamera aliko kunika sukali akuna ku chai alina obwidandabi bambi ndidinga asobola okubaawo ayenga n'abandi muyambye bona bamubona nga abakoowa olw'okuba nti mukaira akairike. So nekyo tijja kusiikano nkobye ndi asidi yosigira owefe busedde mu bikaado dada kale nze nkubwoineko kale oyitanga wanduutaku. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel.